Lijepi pozdrav i dobrodošli. Predstavljamo vam novu kolekciju RIPPA mini bagera od najmanjih modela 1 tonu pa sve do ovakvog profesionalnog bagera 3,2 tone. Svaki bager je prošao detaljan nulti servis, ispitivanje svih funkcija, završno podešavanje i sve ostalo što je potrebno da bi stroj bio spreman za rad od prvog radnog dana, od prvog radnog sata. Naš cilj je da svaki kupac preuzme stroj u besprijekornom stanju i odmah ga može koristiti na gradilištu. U nastavku videa pokazat ćemo cijelu kolekciju naših RIPPA bagera.